Shalom, selamat pagi Bapak Inang nyolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai majaloi taring kapan siganu pari bata bani panurang sumber nerion pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang senokri atas puji-pujian terima kasih mai sombah kondur nami hubamu. Bani panurang songkoton ibagas malas nyuruh hanami. Bui puho bani podoman nami. Jangan doma sir-sir hanami laho makorjahon roja nami sigano pari terlebih naboi pamalas uhurmu bagas Kristus Yesus Tuhan nami colong merapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijabe marianam nasyam bani panurang sogodon nago isisihan nami marhiteo ni channel YouTube on pegapan sigano pari bata bani panurang sogodon Senin tanggal 10 Januari tahun 2020. Aima tersurat bani buku Jeremia bindusia ayat 20 nama katahon sonon do hatani Jehovah say ulang ma ien jengkon halak na pentar hapentarani ulang ma iusagah kon si perkuasa kuasani anjaha ulang ma ihagijangkon nabayak habayakon kita ganupan na isobut bani hatani ne bata nagabirigapan bata bani panorang sokoton totu jupah doai itongah-tongah ni parguluhan tahoma bani panorang on songon bani panorang pangidangion ni Nabi Jeremia. Arti ni ai halakna pentar, halakna berpendidikan, halakna adong gelar ni, halakna marjabatan. Nah, totu diharapkan na bata asim marhitehon ni gelar ni ay, asim marhitehon ni ilmu ni ay, asim marhitehon ni pendidikan ni ay, gabe pasu-pasu mahomani iya, bani hasomani colma. Totu anggo halak na pentar mahomani, na patubuh halutuon, halak na pentar mahomani, na patubuh parbolah-bolahan totu lang marguna hapentaron ni ay justru hapentaron ay maningondo boy lambin paorotkon janah memboban sada bangsa sada masyarakat sada kuria lambin roh majuni ana ase manin parditihita do may bagas gulukta anggo iberene batahu bata sada hapentaron ulang ai gabe hiteta laho mangidah halak nalegan lubi etek humbata halani anggo sonai do ibahen hita berarti lang marbagal be persoranta lang marbagal be persekutuan ta itongah-tongah di parguluhanta sigano pare halani aha halani hapentaron na ien jengkon ay pitah patubuh gijang niu hurdo hasa. Jadi anggo dong masonai anggo adong mamisal ni halak na pentar itong-tongah ta mangidah halak na legan janah atau nonta melobe mambain halak na legan turuhan marimbang diri ini tentu lang be hamajuun be na iparayak ijay. Tapi sebalik ni maningon do hapentaron na adong banisa sada halak atap isi pehita itong-atongani kuria itong-atongani masyarakat itong-atongani keluarga hapentaron ay maningon membubai janah merubah ya paubah kon halak na lang pentar gabe marhapentaran na totu ijay mamarguna no kanayay hapentaron ay jana iya tas ni haganupan ay bani haganupan nama pergunahon ilmu ni pendidikan ni gelar ni jabatan ni bahen hatotorsa ni perguluhan si ganup ari totu dumalang adong be ijay gijang niur halaniaha halani halak na si sonayay ay mahalak na tetap mangahapkon bahasa hapentaro na dong bani ay ma namarharohan humbani hapentaron ni naibata. Kelompok na padua kon bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ay masih perkuasa. Na totu bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus lang haganupan halak
ibere ne bata laho merkuasa atape menjolom tongkat kepemimpinan. Nah, tentu adong do halak-halak tertentu. Misal nih si Musa. Nah, ijon mahomani sahalak si perkuasa pe maningon ididah do bahasa kuasa na adong bani ibere ne bata ipaondos ne bata hubani ay maasi marhite ko ni kuasa na dong bani boy ipatorsa jana asi marhite ni kuasa ni ay gabe mardohar ma haganupan halak na ibagas gom-goman ni. Artinya ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sedo HP ni kuasa na dong bani ay ase laho maparayak hautungon bani diri ni sendiri atap hautungon bani kelompok ni sendiri atap hautungon bani keluarga ni sendiri. Justru marhitekon ni kuasa na ipaundos na batahu bani sahalak si pagar kuasa ya ulang maay yusagahkon use laho mangodo-hodo ulang maaya yusagahkon use laho membuat atape membakuhon nalang parbagianan ni. Justru marhitehon ni kuasa na adong bani ijay ma ipake makuasa ay laho patorsahon laho pajorehon laho padiarhon ahama na masa itonga-tonga ni masyarakat ase lambin roh diarni ase lambin roh jenges ni na totu ang gosonay do sikap ni sahalak si perkuasa na jupah itonga-tonga ni parguluhanta totu hadameyon apa hadoharon do na ihapkon hita ibagas parguluhanta si ganu pare halani ay bani si parkuasa ulang maisogahkon kuasa na dong bani halani kuasa ni ay pe boy do ibuat ne bata ay humbani ne bata do kuasa na dong bani ay. Nah, napatuluhon bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ay mahalak na bayak. Nah, totu adong prinsip sunon kan au kan boy bayak au halani marusaha do au. Nah, totu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus tongon do ay langadong halak modom-modom iya rayohan iya langadong ihorjahon agiaha mitur sopong bayak langadong ay tene toto maningon marusaha do maningon marjuang maningon marhorja do maningon marpukpuk do ya. Tetapi bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sonaha pe usaha na ibahen jolma laho maparayak habayakon anggo lang ipasu-pasu ne bata totu lang jupa habayakon ay. Nah, ijon ma ase napatuluhon ipasingat marhitikon ni hata ni nebata ulang maihagijangkon na bayak habayakon ni mase ulang ihagijangkon halani haganupan na adong bani halak na dong bayakpe ay ma marharogan humbani nebata ay ma ase bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus halak na mangida bahasa habayakon ni ay ma halani guguh ni halani horjani halani blujani na totu halak ni sonon boy madabuh hubani na mangusagahkon guguh ni sendiri pikiran ni sendiri hapentaron ni sendiri kuasa ni sendiri. Nasasitong ni bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bayak pe sasada halak jolma habayakon ni ay ma silayak-layak apa pasu-pasu ni nebata ay ma ase halak na bayak pe maningon do mangahapkon jana makatarima kasihkon rosi mapargunahon habayakon ni ay bahen horja namadea. Artinya ay laho manopang pararat ni harajaw ni nebata laho manopang horja pangidangion itonga-tonga ni kuria laho manopang pararat ni hata ni nebata dasu ujung ni tanoon pakon buy o penalegan. Nah totu anggo habayakon ay doma ipake bahen atau torsa ni horja ni nebata apa pararat ni harajaw ni nebata. Nah totu ijay ma lang adong be halak na bayak na
pagijang dirini halani habayakonni. Marosu mane bata bani halak na bayak nasisanayay natottu on manay rusukon ni bata halani ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo ibere ni bata hubamu panorang kesempatan laho mandaihon pendidikan na tinggi pakai hama hapentaron ni hamay laho mambain halak labin ropentar ni anggo ibere Tuhan hubamu kuasa gabe si perkuasa hamba ni sada pemerintahan atap ijape pakai hama kuasamu ay ase haganup halak mandaihon hapitoron apa hadameon rossi hado haron jana anggo iberene bata pasu-pasu hubamu merhite habayakon tottu pakai hama habayakonmu ay laho mangurupi halak na ibagas marhaurangan tarlebih pakai hama homa habayakonmu ay laho manukoli manopang pararat ni hata ni bata das ujung ni dunia on. Amin martongko mahita. Terima kasih ma isombakon uhur nami bangun Tuhan. Bani hatamu na pondokin. Nadop ijalohanai bani panorang sokoton. Ajari hama hanami tongtong. Ase apentaron na bireham huban nami. Sonai age habayakon na humbamu apa kuasa na tinaktakonmu ibagas perguluhan nami si ganupari haganupan in ipakehan nami laho mangindai harosuk ni hurmu asilan binjubah matongon hado haron itongah-tongan ni hasadaon nami itongah-tongan ni parsaran nami asiryap ka nami tongon Tuhan mandaihon inamatin ni panramotion apa pasarihononmu rossi pasu-pasumu natarlubiin ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo namion. Amen. Ora sobat taganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus Tuhan ta matongon natongtong mamasuh-masuhon hapentaron hubata naibata matongon na mangondoskon kuasa ni hubata janah naibata matongon naman layak-layakon habayakon ni hubata ase marhitehon ni hapentaron na humbay ne bata kuasa na humbay ne bata apa habayakon na humbay ne bata iparayak hita matongon hadameon apa haduharon itongah-tonga ni ganuk parsoranta. Shalom.